usikanduka mulai kalla wala tukiral iman wal ma'adu sallu alaik Allahu li ya mawali mulai sallu ala hada nabi Muhammadin sallu ala ulil alladhi la مولاي أسلم لك كان المعصم يصدوا صلوا عليه الله لي يا موالي مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا على ولينا الذي لا صلوا عليه الله لي لمن والي مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا على ولينا الأبيب ومثله لا يولد مولاي ولينا الأبيب بوادره يتجدد صلوا عليه الله لي لمن والي مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا على ولينا الأبيب وكاتو متوارد مولاي والنور وجالتي يتوكدوا صلوا عليه الله لي يا موالي مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا على tanda praksi kafe Allah ketujuh Ramadan 2 Hijrah Nabi Perang kadar masanya duyuh perang Yahudi Allah kafi abi menghimpun kaji yang dikepung Nabi Allah kafi abi menghimpun kaji yang dikepung Nabi Allah Nabi duyuh bergendara tanda perang si kafir Allah ketujuh Ramadan 2 Hijrah Nabi perang kadar masanya duyuh perang Yahudi Allah kafir ada menghimpun kaji dan dikepung Nabi Allah kafir ada menghimpun kaji dan dikepung Nabi Allah kafir kaji pegang Nabi hanjir tu bilih Nabi sujud baturan kalam ngada ilahi Allah Nabi lagi baturan bermenang lempang kafir dengan Nabi jalan jangan dan pedang sakti Allah Nabi diubah genderang tanda perang si kafir Allah ketujuh Ramadan 2 Hijrah Nabi perang kadar masanya duyuh perang Yahudi Allah kafir abi menghimpun kaji dikepung Nabi Allah kafir abi menghimpun kaji dikepung Nabi Allah Nabi maju dalam perang jangan takut si kafir Hamzah dan kuat kurang
sanggup bertanya oleh Allah.